ما حكوماته ودولة الكيرية دولتنا حكوماتنا عدالتنا قیرین و هاوارا امینه شنیا شر ویجاره نل بردادگاه روحای لبر دادگاه باجاره ملتیه بلند بود. قیدا بعد شیرنا ایسان خسته خانه نیکشتن پشتی 4 سال و 4 مهان لپنجمین دادگاه جزای گران ملتیه درباره گمانبارن که دو کر و هفجین امینه شنیا شر کشته بونده دوزا تفکران درونشتنا یکمین ده روابرن هدف و جهه پیجی آماده بون. ام ایرو بوی عدالت حتم ملتی امینه ان دیا امینه عدالت تغذیه لاو که خورمریه مرکو خمریه ورا ظلمک هیه ام بوی و ورانه از هیوی دارم که سر دادگاهی دا عادت و داری اما از یعنی ان از نگ وقت عملی دوزه شوب بینن ت اوا کوار هیوی کوار جمرات تونه yani. رونشتنا دوزه 10 دم جمیران دوام کرد. دادگاه رونشتنه تالاق 15 آداره کرد. لی درباره تو گمان بارک ده بریارا گرتنه ندا. پارێزەر ji helwesta dadgehê û biryara wê nerazî bûn. Heta ku hemû kiryarên vê komkujî û sûcê mirovahiyê neyê nedarizandin û cezakirin dê edalet û hiqûq pêk neyê. Ji ber biryara dadgehê ji devê Emîne Şenyaşa re jî agir dibarî. Ji ber ku wê du kurên xwe û hevjînê xwe di êrişê de ji dest dabûn û kurekî wê jî niha di zindanê de ye. کوزا من بلا كرين خدي كوزا واجي بلاكي واش تو حكوماته واش تو دولته واش تو حاكمن واش تو صوجنا كوزاري من كوزا من كوزا متدلي تشي خاصة خورا إيسا شرجي بيه إيسا آتي كشتنا فرقال شعاتينو كمالا من Di çardeyê Hezîrana 2018 de li navçeya Pirs û Serrûhayê dema parlamenterek AK Partiyê û alêgirên wî ji bo propagandaya hilbijartinê ketibûn dikana malbata Şenyaşar êriş pêk hatibû. Di êrişê de ji malbata Şenyaşar 3 û ji aliyê din jî kesek hatibû kuştin. Emîne Şenyaşar ji bo kujer bêne cezakirin li ber dadgeha Rûhayê nobeta edaletê dabû destpêkirin. Maşallah dekak Rûda û Meletî.